Ngiyakhuleka mkhulu, ngiyakhuleka nawe gogo, ngiyakhuleka nashingishanzo zomoya. Ngiyakhuleka kowe gogo, ngiyakhuleka nawe mkhulu, ngiyakhuleka isalo samandiya uqobo. Ngithi mkhulu nawe gogo ngiyaphathana lesikhathi ngiyanimemeza ngeshingishanzo zomoya. Abantwana bakho balindile ekhaya kwegogo nawe mkhulu. Sizolanda mkhulu izinkinga zabo njengoba kunjalo ngekhetha lamakhetha. Ngiyacela kwendoda endala. Vuka ke isipoko esidala, vuka ndoda, vuka ke isosa, vuka yekhetha lasendlini. Lande nasi izinkinga zabantu mkhulu. Abagula mkhulu bawusinda kulamagceke mkhulu. Bese mkhulu abahlupheka mkhulu bawuthola imisebenzi ndoda endala. Nginibingelele babukeli la nikhuluma nomzwandeli wakaMkhize udabuka le mtuba kodwa ngokuhlala ngihlala la kwaMashu ikhona la engilaphela khona kwaMashu kaF la ngizokhuluma kabanzi ngokuhlola nangokubaluleka kokuhlola. Umuntu kubalekile ukuthi uhambe uyohlola uyowazi kabanzi ngezinkinga zakho noma ngezimo osukubhekene nazo empilweni. Mina ngokwami umuntu ngengithanda ukuthi umuntu njalo after 3 months ehambe yokubheka izinto zakhe azi ukuthi kwenzakalani ngempilo yakhe ngoba ezukhula umuntu the more la qhamuka khona izinkinga lapho kubalekile ukuthi uhambe nawe uyohlola uyobheka lezo inkinga. Ukuhlola ila usuku uhambe khona enyangeni and imuye enyangeni umuntu kumele wazi ukuthi uyeleni uyohlolelana ila ufika khona enyangeni ifike kushayile amathambo inyanga la or abanye ezinye inyanga zisebenza ngamaluzi ezinye zisebenza ngani ngeisithunywa straight ila kusuke kumele khona wazi khona ukuthi uyohlolelani mase usuhloleliwe musu uyakwazi ukuthi sikulungisele leyo nkinga leyo usuhlolelwe ngayo. Yazi la baba mengishala amathambo uthi umoya engcwele angizama ukuthi baba ngikhulekise kakhulu athi angizwa kahle angazi baba kulomsebenzi baba ukuthi uyasebenza kona kwenzakalani kuyona uthi umoya engcwele baba ngizwa kabi mina kunomuntu baba ufuna ukukhaphela ngaphandle emsebenzini noma ngithi mina ofuna ukuyisa straight into omsebenzi kodwa ngizwa mina ekhipha wona kodwa efaka umuntu wakuba angazi noma baba abantu osebenza nabo abangaphandle noma abakulelizwe la ngaphandle wathi umoya engcwele na baba kunomuntu oqasha abantu nababa lapha emsebenzini ekuthiwa mina ngihambe ngimfune kahle athi inkulumo sezulwini lo muntu wena baba ukhambela kabi ngoba mina ngizwa mina ekusebenza kodwa ekusebenza ngento ezisilwane wathi umoya engcwele kunesilwane esingihluphayo wona baba kodwa sifike sifika kambi kodwa siyofika straight kuwena ebusuku wathi umoya engcwele kunento engihluphayo wona baba ebusuku umulala ebusuku wena baba ulali uthi inkulumo sezulwini ngizwa mina umzimba wakho ushisa uziyoshisa straight ekhanda yathi inkulumo sezulwini kunomuntu wona baba ukusebenza kabi kodwa kusebenza esihlabathini zamathuna wathi umoya engcwele ngizwa kusetshenzwa kodwa ngomuntu wangaphandle ngathi mina kwenze njani wathi umoya engcwele ngizwa lo muntu ehlanganisa kodwa nomuntu wamandiya phakathi yathi inkulumo sezulwini wona baba usetshenzwe ekhanda kodwa lo muntu wasemathuneni yathi inkulumo sezulwini ngizwa lento baba ihamba ukuthi uyosha straight la uthi uyahamba khona lento baba ikwembethe kakhulu yathi inkulumo sezulwini angazi baba kwenzakalani ngawathi umoya engcwele angikhulekise baba khuluma nami inkuzwe baba. Kunjalo baba ngiyavuma umoya njengoba kunjalo sengihlupheke kakhulu ngiqedile inyanga ngihambe kakhulu hayi bayahluleka abahluleka ukususa lento angilali ebusuku ma ilwa nobuthongo mangithi ngiyalala ebusuku ngishawa into phezulu kakhayini ngishaye lento ngibe dizzy ngisangane ngingazazi ukuthi ngiyinhloboni ngokhala lapho ngimemeza kakhulu ngivuke kuphela ubuthongo ngibaleke ibisi nenza kakhulu emsebenzini ngithe mangiphuma kuleli office ngoba ngizwa lesezi manje nje kuzosakulo esinye ngaye kwelinye office yafika ngishaya yasho phezulu lokhakayini abaleka ngadry office lo lento le baba yenziwe straight emsebenzini angithi angizwa kahle baba lento le baba ihamba izovala straight imizwa yakho noma ngizwa lento le baba ikuhlukanisa nabantu phakathi abantu nababa basazokuzonda wena usazonuka wena baba ngezinto ezingekho wathi umoya engcwele sithandazise ngamandla lento baba le yebo baba kunzima baba kunzima hayi kunzima manje impilo engekho kwakhona la ngihlala khona angithi iyangihlupha ihamba nami nasendlini la ngihlala khona asalaleki zengathutha ngayohlala kumngani wami ngoba ngalali ngishawile lento ebusuku ngathutha uzozama baba ukuthi uhlanganise baba kuze ngizokwazi ukuthi baba ngikusize zama ukuthi baba siyophuthumela straight ngasemgaqweni lento ihanje yogezelwa kahle phansi nomgaqo athi ngizwa kahle wathi umoya engcwele kunezinto baba sisazoyisebenzisa nawe njengento kodwa singayikhiphela ngaphandle lento noma siyilahla straight bese siyayiqinisa baba. Umoya engcwele angikhulekise kodwa mengikhulekiswa yazi uthi awungena kule ndawo ngazo mina khala kakhulu impempe noma mina khala kakhulu odinto ezigubhu ngathi mkhulu
ngabe kwenzakalani wathi umoya engcwele angazi noma khona umuntu wayelapha abantu ni ekhaya noma ngithi mina wayisango bathi umoya engcwele yazi kwayimanje ngathi wena ngakuthatha ngithi mina samsemanzini siyogida khona ngathi kuba kunento elimini iphakama khona odi iphakama njento eyidlozi lamanzi wathi umoya engcwele azama ukusikhulekise ngamandla angazi noma sisi kwakunomuntu wayelapha abantu ni ekhaya uthi umoya engcwele kwayimanje wena ngithi izinto zakho zibehamba udazivale kodwa ngizwa mina ulandelwa straight kodwa amabhayi noma ngithi mina ubuhlalo wathi umoya engcwele angizami lento ngikhulekise ngamandla athi ukhuluma sezulwini kwamanje wena sisi mina kunento engibethe wena ngathi mina kuyini wathi ukhuluma sezulwini ngizokuphamba mina ingubo emhlophe ngathi mina eyani wathi umoya engcwele namuntu wasala wembethe ngonto ngathi ngihamba kodwa simbule kahle phezu kwakho wathi umoya engcwele ngoba lento lehamba yodi yavala straight isiyovala into umsebenzi ngoba into eyimali ayihlangisho straight esandleni wathi umoya engcwele azama sikhulekise sisawukhuluma nami inkuzwa. Yebo mkhulu kunjalo. Konke okushashile umkhulu ngiyayazi. Kukhona umuntu ongakhaya ekhaya. Ngisengivela mkhulu ukuthi ngazalwa ngembethe. Bengisazama ukuhlanganisa ukuthi fanele ngilungise lo. Uthi umoya engcwele sisi asikhulekise wena kodwa straight kodwa ngihambe ngiyofuna ngisho into ongamathandana wakho wathi umoya engcwele angazi noma mina kunomuntu odwa ubamsene nawe ngoba ngithi mina ubaba wezingane kodwa wadlula kambi kodwa ngizwa mina edlula emhlabeni othi umoya engcwele umuntu ngizwa edlula kodwa into eyisikhala othi umoya engcwele ngizwa lento yehlala kambi kona ngathi inkulumo sezulwini ngathi ngakuthatha kwamanje ngithi wena ahanje uyogeza stress kodwa ithunzi lo muntu wadlula emhlabeni uthi umoya engcwele kunomuntu wadlula kambi kodwa edlula ngesikhathi ngithi igazi lakhe lehlela phezu kwakho uthi umoya engcwele lo muntu uyavala stress eziyovala mina into eyinhlanhla noma uyovala ngisho abantwana bakho uthi umoya engcwele abantwana bakho ngizwa mina bengasebenzi na uthi uyazama ngizwa na ulibili ukhalisa inyembezi ubalisa athi inkulumo sezulwini izinto zakho kwamanje asihlangana wathi umoya engcwele angathiwa mina ngibuyele nawe emuva kodwa ngihambe ngiyofuna kahle komalume wathi umoya engcwele kunomuntu komalume nakhona onimise kambe straight kodwa libele khanga stress ngesihlabathi amathi noma ngizwa mina ethobula kambi kodwa edlozini wathi umoya engcwele angazi balo umuntu lo present ngenhlabathi zamathi unodwa belifuna umqhuma phansi komuntu engathi kodwa ufuna ukunibulala emndeni nalo ngathi kodwa ningadlula kambe khathi ikhuluma sezulwini angilandele leyo ndaba khuluma nami sisinkuzwe. Yebo mkhulu. Mkhulu ubaba wengane wadlula ngesikhali. Yeah. Wadutshula. Ngazama ukugeza njalo mengithi ngiyahamba ngiyobheka izinto zami ngithola ukuthi angigezekile ngoba mkhulu izinto ayihlangani ngempela. Yeah. Nomsebenzi waphela ngendlela engaqondana noma ngithi ngiyayibamba imali hayi iyaphuma. Uba lo muntu omamkhulu ekhaya. Yebo mkhulu bengisaza khona lapho ukuthi sekukaningi mkhulu saqale sangabaza kodwa manje ngoba sekuphume kaningi siyazwa kuthiwa hayi mamkhulu impela uyabona sesimbone nathi ziphuma aphume namageja namafosholo ngoba ithuna lomkhulu lingale ezansi khona la endaweni siye simboneke ehamba ke nabantu abakhe Lo muntu lo uganga kambi ngoba lo muntu ngisho mina eganga straight emathuneni wathi umoya engcwele lo muntu uyalivala ngizwa mina libele khaba nesihlabathi zamathuneni libele siphosa nalibele ngigadla kodwa isihlabathi zamathuneni wathi umoya engcwele lento lena izihamba iziyofika straight emaphupheni ngoba ngisho amaphupho akho wena ngizwa mina ngathi kodwa uyalwa kakhulu emaphupho nokwesinye isikhathi ngathi kodwa uphupha izinto zamadlozi wathi ukhuluma sezulwini azama lento seyikhulekisa ngamandla sisi Jesus. Ngiyaphupha impela mkhulu ebusuku ngiphuphe kunezinto ngisho ezikhalayo emadlebeni Yeah. ngizwa ngazuthi ikhala amanzi kwesinye isikhathi adume ngingezwe ukuthi aduma mhlambe ngathi khona umuntu ofuna ukukhuluma kodwa ngingezwe ukuthi uthini. Yeah. Ngiyakwazi lokho mkhulu konke usakhulumile. Ya into soyenza sisuzo zama uthi uhambe uyohlanganisa sibone sikusiza kanjani kodwa ukusiza ngizokusiza kakhulukazi kumele siqale kodwa ngathi siqale silwe stress nalento lena elibili phakama kambi phezulu kwakho ngathi uyangizwa kahle zama ukuthi sigezele moya lena yobumnyama libele kodwa kwembathi kuze sokwazi ukuthi sikhanyisele lidluzi lakho silikhulule nalikwazi ukuthi lisebenze ngale ndlela emele lisebenze ngayo. Yebo mkhulu konke osakushilo mkhulu kuyikona Yeah. ngikwazi ngiqala ukuzwa. Yeah. Hayi amen. Amen. It's the Black Life TV.